amasan itobang phat phadam na peu ipau Pathen thangwa wina he ming hin khua Leiset na mihing changzau se hi ta san na ti chu ipathenu houdan za chom a umin chule chile nam zau seiyin ta san hiche Pathen holebi za chom inei keu hilowin ho Christian ta san sungjeng azong denomination ti chu min za chom ipuwin chule denomination hiche min za chom iput na wazong hin Bible khat mangkhom hi wangun ita sanule ipom da no hi za chom a kidin hiche mijouse seiyin ibon chikeu hin ho ta san le ho pomdan pa hi adih penin igel su ke yunehi ahi le Pathen ho di ta be hi ipi hiding ham ti hi tunia lungthim sunga thudah inekido dingwa kadai cho hin Bible a John bungli na khun Jesu'n Samaria numei akimuto imuwin hijia khun Samaria numei koma Pakai Jesu'n koya hi akisei chenin chule Pathen ho di ta chu ipi hiding ham ti seiyin hiche ho lim na na ko na imu theu chu pa chu alola Pathen ho ta be chu Lhagao Le Thutah Ahoudiu Ahi ti hi Pakai Jesu'n Samaria numei koma anasei do in hiji chung chang hi chomcha Pathen tho atunia ineke ho lim khom diu ai lo le inagel khom ding wa kahin gel chu hi chinadingin John bungli na sung hi inasim diu ka deizin verse 3 na chun Judea gamda land Jesu'n asei zuite Galilee lama akile kitai hiche hi Samaria gam azot pa theiding hin Samaria gama sikhar kiti khwa chun ahoutai hikom chu Jacobin achapa Joseph lomun khat api na kom ahize Elijah hi Jacob tuikul ahi sun kimdon hitan Jesu chu alam zot thacholin tuikul koma atowe Samaria mi numei khat tui thaldin ahunge Jesu'n amanu henga tui donding nei pen ati aji chu asei zui homa ne cho dinga khopi sung lama chiwa hitai Samaria mi numei nun aza iti juda mi nangin Samaria mi numei kei koma donding tui na thumham ati ize inemiti le juda mi le Samaria mi ima kimangtolo ahiwe Jesu'n na don budin aza Pathen thilpi hen lang chule na hinga donding nei pin tipa chu ke het la chun nang zo in ahinga thuma aman hinna tui petadinga ati numei nu na za pakai athaw na dingla na nei pun tui kulma thuta ahin hinna tui chu hoya na la dingham heji tui kulei simpe uwa ama zengin jong anadon achate le agan chaho geya don sa kapu Jacob sanga chungnung jona him ati Jesu'n amanu adon budin aza kohile hichi tui don chanchu dangcha kit ding ahin ken kapi ding tui don awang chu dangcha kit lo hel ding ahi kapi ding tui chu asunga tun sot hinna tui na su ding ahi ati numei nu na za pakai kadang cha lo na ding le hichan geja tui thala ka hung lo na din hichi hin tui chu nei pen ati Jesu'n na za chen na zipa ga kovin
hiko mahungkinin atile numei nun adon bodin azaa keiman ji kanei pui ati Jesu'n azaa nangen ji kanei pui nati chu na seidi nai azi chu ji ngazen nanei ahitan tua nanei pa khu na ji ahepui hichu na seidi ati numei nun azaa nangma thim gau khat na hi ti kahetai kapu kapa tevin hichi mol chunga hin Pathen ahouji win nanghon Jerusalem munabo min ahouding ahi native ati Jesu'n amanuza numei neita sanin nanghon pa chu hichi mol chung jong hilo Jerusalem jong hidi lowa na ho theina diu phat ahung thunge nanghon na het lowu na howu ahin ke hon wang ka het ka howu ahi azi chu hu hing na hi judate la akon bo ahi ize inemiti le pa chu ahoutah be hon Lhagao Le Thutah ahou na diu phat ahung thung tan tun hikoma a ome azi chu pan itobang mi ho chu bo ama houdia ahol ahi je pa chu Lhagao hin ama ahouten ama hi na Lhagawa ahou mong diu ahi ati numei nun aza keiman thim thau kinu giti Messiah hungding wang kahenai ahung ting le izaka isi pi nawinte ati Jesu'n naza thu sei keihi ama chu kahi ati tai Pathenin athu phathai bu pe han lang hiche ahin Samaria numei nu le Pakai Jesu'n tuikul pama akeho limna hon imu winahi ai le hichi Samaritan ho chu pohiwam ti hi khamcha khe iga veddiu ka dejin e het chen theina dangon Samaria kiti hi salang lemgam ti chu Northern Kingdom adinga capital anahi e hewin amasalang ngajong ina sei tawin salang lengam to hanglam lengam ki hentel na thu ina sei tawin hichi salang lengam ho adinga chu hichi Samaria khopi hi capital city a anane wahi hichi salang lengam chu 722 BCE komin Assyria te in analun vu un hichi khopi chu Assyria te thudah thudah ne hi asunga cheng Israel te hichi phungsom ho cheng khom na chu mi tampi gal hingin akayun chule agal mi ho chun hichi akhopiu chu alun vu un a chen phawin chule numei ho jong akichen pi win a dan tawin hi ahi le hitia a chun Israel te pathin nam thentum nam thing te ke hete chu hichi Gentile Assyria te chun a chen piwa chule numei ho jong akichen pi phar chun ama ho chu judate gelding a chun nam thing lo ai lo le nam bo in ala tawin a hi azi chu ama ho chu paham chidang nam dang ho to ki cho hal hing khom chule apathin ho jing o jong chu heche chidang nam dang ho pathin ho na to ki cho polin agelun heche hi judate in ana pom thei ta povin chilanam athing ai lo pathin in nam than tum a hi na pau chu ama ho hin abo in anagel tawin a hi hiche hin judate hin hichi Samaria a cheng ho ai lo le Samaritan ho chu abo athing lo ti in anathe tawin a hi tradition chum khat ma chani pi sei kidamenti le hichi Samaritan ho hi Shechem chilha te a hi ve tin hichi juda ho hin ngo na ti cho ananeyun hichi a imu theu chu Genesis bung som thum le bung li na hichi
dina kitinu Jacob le acha lia azinu lia in ahin heche achanu hon dina kitinu anasu se heche sekem kitipa hechi guya humping ai lo hechi chil ahi we ti in juda te chun hechi Samaria te chu ana seiyin ahi le Samaria ai lo Samaritan ho chun hechi thuk seiwang hi ana pompo win kei ho hechi sekem chil chu ka hi pu we kei ho hi Joseph guya Manasseh le Ephraim ai lo le Ephraim thisan guya kahiwe kapulu yu chu heche Joseph guya ahi ti in anasayu nei ahin la heche chu judate in heche sekem guizo a chu pengdana anasaywa chule amaho heche apuluyu mi phalo mi hunama susepa ti chun noisi ta in seinale gel na ho chu anane ziu nei aile hichi ho them hiti a kivet sit na ho zi chun nasata in hichite ni phung ki ka hin ti chu juda te le hichi Samaria mi te ki ka hin ki thet tu na chu ana sang le je nge nei hichi thu seidinga ka ki gu na hichi am ho ki thet tu dan kana ka vet lai hin ai ho to manipul I chen na wa adi a thinglanga ma I chen bom pi ho to iki thet tu na ho hi khalunga hong lange nei ai ho in ipula pa teo gal hang na hi wa chule heche thinglanga I chen pi ho zat dang ho hi so le kola anavulu thusim ineyun isayun ahin amaho na sei kidule amaho agama he anacheng masawa eho pula pa chu vai khonung pe a hungwa eho hi refugee danin ei sei kidu nei hiti hin thusim lui ho hi iphongun chula ei maho deidan che in isayun hiti hin khat la khat kevet nim tu na le ki noisi na ki thet tu na hi eho la anna sata in au mene hechi ka vet na hi le Samaria mi te le judate anaki thet tu nau hi bangjengin kalunga akilangi ne hi hiti chun Samaria te chun judate cho ho win chule juda ho jong chun Samaria te cho ho ki du win hi mi thing lo win an gelu ne hi chule Samaria te chun Pathen chu garizim mola houdin anasayun chule juda te chun heche Jerusalem munachu Pathen houding ti ana sei kidui ti chu heche ake ulim na hona chun emovin chule amho tradition chojong ivet ule e hechin thayu ne hi chule apathin thuta sanu jong hi Samaria te hin heche mosi lekhabu ho ti chu the Pentateuch akitin English chun heche bunga ho Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Hechi mosi lekhabunga ho hi Samaria ho hin phatta in apomun hechi hi azuyun. Ahile judate chun hechi lekhabunga ho ti lovin jong thim gaw ho lekhabu ho jong hi anapom tha ki ru nahi hechi chu amho ta san na jong new ki hit na anahi hitia chu ama dinmun che chu di gi sa a chule khat chu ama ho seidan to ai lo la pom dan to ki banglo a hi je a chu adih lo tia chu anagel awa hitia chu ama ho ke ka chu ki thet to na sang ta ano ma hi ti chu emu wi na hi injo bible la chang isim na wa chun Pakai Jesu'n Asay zui ho Judagama kuna Galilee lam azodu asayin
hechi judah hi south ti chu thanglama umahin chule Galilee hi north ti chu salama umahin hechi azut to na dingohin Bible imu chu verse 5 na chun hechi Samaria ahopa owe atini hi chuchi phatla ya Judea gama ko na Galilee lam azot na wahin lampi thum ma chi thein seiyin khatna chu ahile the central root akitin hechu Samaria ho pa ngai hechi hi Jerusalem ko na Bethel Shechem chule Jezreel Phaicham chu ting le Galilee lut jiwei hechi hi achom lampen tichu 70 to 85 miles in seiyin chule hechi sungki ka hi nithum lampi ho ahi agitin hechi hi bailam cha chi na thei pen ahi wanga hin alhang pi in judate hin Samaria ho pau angai je hin Samaria te athet na je ule nam thinglu abua agel na je uchun amho to kimu to lo na ding amho lo ho pa lo na ding hin hechla hi achom zo hi wangin an ho pa ji powin amho chun the eastern route kiti hechi zolden phaicham ki zot pa na lam zo chu an chi jiwe akiti na hi heche route ni na pa ahang pe a judahon a ho ji naw hi Jerusalem ke panova Jericho a ho pawa chu ting le Jordan vadung phai a ho wa chu ting le che Galilee gam chu lut ji hi win hi hedi chun hechilam hi ninga akona nisagi tichu mile zakhat lam ahine ke seiyin asau zo ahi wanga hin heche judate chun hechi lampi zo hi an ho ji we ti ne hi aban le hechi Judea akona Galilee che theina adang khat ke sei kit choila coastal route agiti in heche tuipi pamlanga kona vel pa hi phai chamahin ke ho sau pita cha gakichi in aile hechi lam hi phai chamahi a lampi nom ta hi wanga hin sau pita ahin alam asau keijong Halloween hechi chu room te to pha nagam kitile heche amuna hi room sepai ho in check post ho akoi wa alam hale ho athil pu ho ave sui namun hi je hin hechilam hi a ho pa ngai pu bin thing hanglam chule ha sajong le hedi chun Jordan phai zot pa a chinalam zo hin judete cho analam thaji veti hi akiseiyin hi kenga lam zot a hi je uchun lampi a ki chol na theimun kilem amu tengule hicha chu ki chol pa ji a hi vene hi ama ho jong hi Pakai Jesu'n asei ji ho hi ahung na wa hin sun kim don English achun the sixth R akiti in hichi hi ama ho hin jing ka pungu ma hi paha phat asim pat wa hin hedi chu baro hi amho adanga the sixth R atiu sun kim don hi ahung hitan ahile nichang sat to hechia chu Pakai Jesu'n asei ji ho hi that chol wa hechia chu heche pikul panga akichol pa na wa hi heche numei nu Samarian numei nu hi tui thal dinga ga chi a heche asei zui te thilcho an chodinga achi do ka wa Jesu achanga tui kulpa ma ana umpe na hi numei nu to anaki mutu a akihou lim no hanchu injo a Bible chan in sim do naw joi ahile hiche a akihou lim no hanchu he tawin numei nun Pakai Jesu in ahin ho pi chu lam danga san aji chu chuchilaya chu judami to Samaria mi hi
ki hou mat lo aji chu ki thet tu na asan ji chu ana hin aila Pakai Jesu'n don ding tui nei pin adi chu numei nu hin alung dong nei kei numei Samaria mi ko mati don ding na thum ham anati nei Samaria ho min athet na ai lo athet o hi keijong chu helowin chu chilai phat chun numei ho hi mi a jong kisim lo chule Pakai Jesu'n mi sanga awa wana sang sagi awa wana thu kisai ho jong khu imu di wa hin hicha kisai ho jong ko numei le chapang pang lovin mi hizat a hi tin a kisai nei hiche khu ivet na hela society a hi numei hi mi a ana sim lo lai phat khang chu na hiding da na hin a hi le hicha numei nun Jesu ina koma tui don ding athum hi adat moi ne hi chule hiche numei nu hi numei Samaria mi a hi keijong hilowa Bible suithem khen khanena sei chu hichi mi thip phat sun kima koima cha umlo phana ada chen hin avet sa chu hichinu hi outcast ti chu society a min apom lo khat hi theiding hi tin asayu ne hi aji chu alhang pi in jingka ni saham masang ai lo le nilhang kai ni sadai ha lang le min tui atha la hin ala hichinu hi sun chang no ya hong hi koima cha umlo phat athip phat ta hong hin avet sa chu society a outcast ti chu mi dei lo mila a tha thei lo mi khat a hi ding hi asayu na hi a hin la chutabang mi chu Pakai Jesu'n koi a hi a hen a hi wangin anathet pui ti hi tu ni a isei do nom pi pe noi numei a hin outcast a hin a hi wangin Pakai Jesu'n phatat cha in thupi ta in a ke ho lim pi nei hichia a ke ho lim na hona chun inzon seitan numei nun ana sei chu iti juda mi nangin Samaria mi numei kei koma don ding twin thum ham ati a hin Pakai Jesu'n thek lu helin ngai lut na nei ta pumin ana ke ho lim pi in Jesu'n ama nu adon budin aza koi hile hichi tui don chan chu dang cha kit ding a hin ken kapi ding tui don awang chu dang cha kit lo hel ding kapi ding tui chu asunga tun sot hin na tui na su ding a hi ati pe na hi hiti chun thupi ta in ake ho lim pi na imu hin vet sa chu ipi ham ati a hi le Jesu'n thet pui chon se numei a hi a het jeng wangin a thet pui ti hi imu theyo na hi hecha chun hinna tui na api ding a sei na lai je nei hicha hinna tui na ati hi tun sot hin kem lo alo la hu hing na commentary khan khat ji chun iti seiwam metel hicha hinna tui na ati hi Lhagao thing api ding Holy Spirit atepi na jong he atin asun na hi tunin nangle keijong Samaria numei nu banga chon siai ke gela society azong anem nung pen koi machan jong agel do pha lo wa ini ki gel na kum ana kham hita banga chu ki gel set na inei kha le isu mil loading chu Pathen Pakai Jesu'n ngai lu Pakai Jesu'n mi mu in iman tame Jesu'n thepui ki hi hichi Samaria numei nu aho limpin ako na hin izil thayo na hi aba na chun numei nun kapu kapa tevin hichi mol chung ati hi garism mol asai na hin ahin Pathen ahoujivin nanghon Jerusalem munabo min Pathen ahouding ahi native ati Jesu'n ama nu za neita sanin nanghon pa chu hichi mol chung jong hilo Jerusalem jong hidi lowa naho theina diu phat ahung hlunge ati nei
hiche hin malai apu apa teo pathen ho na ti chu paham hichlai mun monga pathen ga houding kitipa chu ahitapui pathen chu mun tin jong se ahouthe ahitai ti pa hi Pakai Jesu'n hiche numei nu ko mahin anaphung do ina hi verse 23 na sei chu peham metile izene mitile pa chu ahoutah be hon Lhagao Le Thutah ahou na diu phat ahung thung tan tun hikoma ome aze chu pan hitabang mi ho chu bo ama houdia ahol ahize atin verse 24 na chun pathen chu Lhagao ahin ama ahouten ama hi na Lhagawa Ahoudiu Ahi ati inei hiche hin Pakai Jesu'n pathen ho kiti chu chon na ti chu tradition ahou chu pathen lung thlai na ahi lodan hiche hin Pakai Jesu'n ata langi nei pathen ho kiti chu lungil ta a ihi na pumpi ilung thim pumpi a pathen houding pa chu pathen lung thlai na ahi na pa hi hiche hin Pakai Jesu'n ata langi nei hiche chu Lhagao Le Thutah atin hiche a Lhagao Le Thutah ati pa hi imi hi na ilungil ta sanna dat ta na ya houding ti na hi mi mit vet na a hoi na a houding ki ti pa hi pathen lung thlai na a hi lodan ei ma lungil ta a pathen ei simpa a hi het chit na ikile kit na ding jong a hi ta san na a hechi pathen chu ta san na dat ta na ya houding a hi na pa hi a seiyin a hi chule thutah ati in hicha thutah ati hi lungila sim thu mai hilo ata be mong pathen ihou chu ihin kho azong mi te mitna mu theidinga hindo ding ti na ata ati ai hola pathen ihou hi atam zo ata panglowa emotions ahi pathen ihou jiu hi de ham kati ne hi ho in sunga testimony phata ngainom om ta sayun mihlilong chot chunin tawun mihlilong chot chunin pathen wa choila isawin ahin la apam lang ehung do a hichi emotions pa cho akichai ting le ihi na pathen cha hi na mu do the thei be se lo wa noi mi ho chon nai ki chon ki hoi ni hung lut ki ting la hi ti a emotions a pathen ho hi itam ham ka ti ne hicha sei pen ata ati pa hi ho in sunga itaw na ai lo le I hin dan pa hichi pathen I ho na pa pathen anga ikil han na pa chu hoi lai muna zong la hen ho in pam lang hen lang bazar la hen lang a hi lo le office kai na hen lang hoi lai mun hi zong le I hi na chu pathen ta san cha hi na pa chu ata kiti chu eya chu a te nga ai le ki khel lo ding I hi na pathen cha hi na dung zu ya chu hin do ding ti na hi hichi in I hin khu wa hin ata ti chu pathen ita san na pa hi ho in sunga itawa ai lo le pathen thu isma ita san na pa hi hoi lai mun hi zong le I hin na zo sia mu do thei a hi ding pa hi hichi bible changa hin izil theu ne hi bible in ata kiti chu jesu seina a hi ti imu bi ne hi Pakai Jesu'n John bungsom la li changup na ji pi na sayam itile keima lampi le ata atin chule hinna chu ka hi atine hi Pakai Jesu chu lampi ata chule hinna atine hi aba na chun na sei zamin keya kona chelo chu koima pa kom alhung thei pui atine hi hichai mu thei chu ata akiti chu Jesu hin
Jesu nei te chun ahin kho ata uma hoi lai muna zong le ki khel le lo office kaina hi han lang hoin sung hi han lang zalhanga a na hi han lang hi zong le hi chu ahi na ki bang jing ding ti na hin hi chi ata nei ho chu pathin cha ai lo le Jesu alungila nei ho ki vop ho hi chu ho chu ahin khu wa chu pathin cha hi na pau chu mu do thei hi jing ding ti na hi azola verse 23 b na achun tin sein pan hitabang mi ho chu bo ama houdia ahol a hi je ati nei hitabang mi ho chu ati chu ipeham atile hichi thudah ama oma Jesu ama oma Lhagao Le Thutah ama ka jinga hin khoneya hoi lai mut hi jong la achon na ahi na ki khel le lo pathin cha ahi na ahin kho a ipidin munding han lang hoi lai muna jong le ki khel lo wa hin khomang ho chu hitabang mi ho chu pat pan ama houdia ahol a hi je ati nei tu ni ni khun I hin kho hi ki ngai tu lew hen hoina ting le chon pha pen bu be lo hil danin hin kho ineyun mun choma ting le wanoi mi to ike hi na ta lo hitabang hin khu hin pa hi pathenin ama houdia adih hin khu cha hi pui ti hi tunia athai gel do ding vini ki tim nom vini hi Pathen ihou na wa hi pathen houdan pathen alung hai na dem nang ma hin khu keima hin khu hi atha in ki vet chil hi tin I pathen houdan hi pathen alung hai na dem ti hi lung thim sunga thudo I ki do din ki tim nom vini hi ta san cha ka hi iti a ta san lo ho to I chon chan ine edon aki hi lo wa hi le ta san cha ka hi iti chu ipi a phachum ham ti he hi ta san cha ka hi iti a hi la ata san lo ho chu to iki hi na a ngai Matthew bung sagi chang som ni la khat na chun heti ni movin pakai ei ti chan chu wana lengam lut loading vana kapa deilam bolabo lut ding a hi ati nei Christian hin kho hi sei thim wanga wangam lut thei loading a hi I chon chan hechi ta san na wanga lut ding a hin hechi ta san na chu inei am ti pa chu I chon chana hi mu thei hikit ding a hi Bible vel tam ta isim la mai thei pathen wa chaina la sa na azong panha ta ila mai thei hi ai lo le an ngola jong tawa Lhagao tha thilbol thei na ho jong nasata exercise ball hi mai thei hi ai hi wangin isu mel lo ding chu I hin kho a hechi pathen ta san cha te ho Lhagao nei ho hin kho di pa chu I hin kho akimu do thei lo wa a hi le ipi thanei na nei hitin ipi ball thei jong la hen hichi I ball thei na I thanei na thilki dang I ball no ho jong satana ko jong hi the hi aji chu satanin mithi thosa theina ti lo adang zau se pathin ball thei jo se a ball the hi amasalang isarmanu wa isai tawin Pakai Jesu'n patema a uma satanin Jesu alhepna agpsayam khepna ani na chu athum na chu velew hen vanoi Leiset lo pin ho zo se avet sa in ka anga nabo khup le hiche ho zo se hiping ka te tin satanin Pakai Jesu ana thlem patami nei ahin Pakai Jesu'n satan cha koma konin anano mang thoi nei pakai na pathin ti lo pathin dang chibai na bu lo ding a hi ti na ki sunetin pathin thu in ana kidin te pi nei tu ni khon nang la keijong
Pathen cha ihi lo chula ihin khwa ithil bol ho zau se pathena ko na hiam hiloham ti igitep te theina ding chu ihin khwa hi Lhagao ga nam pathena ko na ta hi a pathena ko na bol theina nei ai lo la hichan ge ya Lhagao thil ho jong heche tha na nei hi le ei ma ho hin khwa pathena hung kon hi lo igitep te na ding chu geletia bunga chang som ni le ni a ko na khun sim la hen hicha ko na chu pathena pat ihi lo ham ti hi ikitep te theiding hi hicha sei chu pe ham tela Lhagao ga wang chu ngai lut kipa cham thu hat mi khoto phat kitana nun nem kitim them hiti ho hi ahi atine hi hiti ho hi ei mo ho hin khwa a lo wa hi le ita sanna elo pathena ikibun phuna ivet phat dingin ikitem nom ve hi verse 24 na achun Krista Jesu to hingkhom chang sein ta sape chu alungul le angai chat chang se puma thingpela a het be u hetai atine hi pathena patna kun ho chun hechi leisit ta sa ngai chat na pa hin a hin hu hechi gal zone chu aneyu ne hi Lhagawai hat le mai the hi ai lo le pathen ba choi la sa na jaw na sata panila mai the hi a hi wangin hechi ta sa ngai chat na pa hin I hin khu a control theina la ya hi le ne le donai ki sum theilowa ai lo la pasala dinga numei ya dinga pasal hicha ikisum theilowa hichi ita sangai chat pa I control theilowa hi le ita san ikibul phu na chu pathena ko na ta hiding henam chepa hi igevet chilanga ye nei pathena ko na ta ho chun hichi ta salungul lengai chat ho chu abona cross a ai lo la thingpela a khet be tha wa hetai ati nei Israel ta sangai chat nan ihin kho chunga hi tha anei lowa pathin deibang hin ko pa hin ihin kho apui ding chu icha hin imodo thayu nei verse 25 na chun imu zamun ei hol hagawa hing hiu le hagawin chon hi te verse 26 na chun ikilet sa lo hil diu khat la khat ki phin lung hang a hi lo la khat la khat ke thang set tu a I lo hil diu a hi ati nei hicha imu chu Lhagawa chon hiu le ihin khuwa khat na kilet sa na loading aba na chun ki phin tu na ti chu khat la khat ki chou tu na loading chule athum na chun khat la khat ki thang set tu na jealousy ki ti hi ai hola loading a hi ati nei pathena ko na hiu le hi chaho chu loading a hin pathena ko na hi lo wangu le hi chaho hin ichung wa tha anei ding a hi hichi in pathena ke bulphu hitin ihin khu hichi leiset ta sa hin khu ihin wa hichi pathin ta san na lam izot na wa hin thudah le Lhagawa pathin ho hiu hitin hichi thudah le Lhagawa pathin lungdei banga ke bulphwa ihou tingule enjoy se hichi Lhagao ga ho chu eima hin khwa ke mu thein tin hichi ihin kho pau hi van gama pathin to van gama khom na dingbo hilowa hichi pathin ita asan na pau hi hichi leise ihin kho zenga jong hi pathin cha ihi na pau hi mi ten amu theiding hi ti hi sei no mun hichi in tunia pathin thua ikitil kho na anangai ho zo se pathenin athua ibon chawa phathe eibu wa hichi pathin ihou na pau hi thudah le Lhagawa pathin ihou theidiu ti hi itau na le pathin malzol na ichan naw hi theina dingin tunia video sermon hung ke sep na ngai ho zo se ebon chawin phadenin phathei bo hen ka ki pa e